Sanibonani nonke ngiyathemba niyaphila. Bafowethu sinenkinga. Ayintsha kodwa ayintsha. Sinenkinga yezakha. Singabafundi base-GT siyakhala. Last year basifakela izakha elize-middleman ukuthi sithole imali yethu yaNSFAS. Bayi-terminate i-contract. Ngenxa yokuthi sasikhala ngenxa yokuthi asikho happy ngama-charges ezakha. Basizwa noma babesenze ilima sasa. Bathi bazoyi-terminate. Nangempela bayi-terminate i-contract because ngo-December i-allowance yethu ngo-December sayithola kuma-personal account ethu. Kulokhu this year bayaphinda futhi ba-initiate izakha futhi eze-middleman ukuthi sithole i-allowance yethu yaNSFAS. Angazi mina ukuthi yini kanti le abangayizwa uma sithi thina si-right ngezakha asizidingi. Ziyasihlukumeza njengoba nje siphelwe yonke into ayinisilindile sithola ama-message athi asiregister kwizakha. Mina ngazi kanjani kanti ngoba institution phela higher education iyayithola imali ukuthi thina siyafunda bayakhokhelwa. Uma sebafuna ukuphinde baqole thina futhi kule madlana yethu esithola 1.6 awulutho uthenga igrocery phela yonke awutholi ngisho insipho yokugeza kodwa bafuna ukusiqola kuyo yona leyo mali futhi again ukuthi yini kanti inkinga ukuthi babuyisele ufundi kube ngona o-distribute imali yethu ya-allowance. So bafethu anike nisukume nimele lento le. Ama-comrade lawa aseyikoleni awukaqale manje abe neso kulento le because sakhuluma ngalento sathi asiyidingi. Ibuya kanjani ke ngayiphi permission kabani le? Lesicela into zase-TT la abantu aba-on i-TT noma la bantu abasekhundleni ephezulu zase-TT bake basixolele bakwethu sikhathele abake nje bame nje kancane bangasiqoli baze besiqole nama-set ethu esinawo ngoba phela kuyacaca ukuthi kukhona itshotshwa abalitholayo kulento. Ngeke sikhale kangaka bangasizwa. Besicela bayi-address le nkinga le singaze sithathe ama-major decision ngayo siphinde siqale phansi strike because ngesinqeni ukwenza lokho sizokwenza lokho sigcine simile ukufunda siphazamiseke because lento yabo ayikho fair. Sicela ilunge bakwethu.